Okuqhakathekileyo omele ubekwazi mayelana ngomkhuhlane we-COVID-19. MPAWU ezibangela ukuthi umuntu asolele ukuba lomkhuhlane we-COVID-19. Okwakhathesi imininingwane ekhona ngevela kungatsha ezempilakahle emhlabeni jikelele, kungakho ulwazi ngalo mkhuhlane luzaqhubeka lusandiswa ngendlela oluzabe lutholakala ngayo. Ngokusimo bani ocatshangelwa ukuba lomkhuhlane we-COVID-19? Isigulane esilesifo sokuphefumula nzima esifana lesifuba esivalekayo noma umvimbano owomisa umphimbo, kumbe ngumuntu oke wavakatshela elizweni noma isidolobho lapho kulabantu asebebanjwe belawo umkhuhlane we-COVID-19. Isigulane esiphefumula nzima njalo esike sasondelana lomuntu olomkhuhlane we-COVID-19. Isigulane esiphethwe luqhuqho kumbe ukukhwehlela lokuphefumula nzima esesidinga usizo lwesibhedlela. Ngonjani osoqinisekile ukuthi uselomkhuhlane we-COVID-19? Ngumuntu osehlolwe zingcitshi zempilakahle zisebenzisa imitshina eqondane lalokho kungakhathalekile isimo akiso. Ugatsha olukhangele ngezempilakahle kukhansili yedolobho lako BULAWAYO ludinga usekelo lokusebenzisana ngokuqotho lezakhamizi zaleli dolobho kumizamo yalo yokulwisa lesi sifo. Ngakho kuqhakathekile ukuthi nxa ukhona abasolakalayo kumbe abazisolela ukuthi balegcikwane le-coronavirus baxhumane labo ukuze kweneliseke kwenqabela kumemetheka komkhuhlane lo.